o te whatalu whatu le mai monga lo tātunu, tātou whelua I fōi, le nei aso ia ai usi mai e lau whaafunganga, tātou talawhai ule nei o le nei vai aso. O le whai unga le vai aso nse mwai antu nei na whai ese sao ninga whaapitoa alo ia, e whaatau tō ele to mai tai o tai lua, Claudine Roma, e ofi mai I tonu o le sosi lo ia le antuno o. O le tamaitai o tai lua e luas mo le ono tau sanga me le fioanga o la fua, o se alo le fasino I le fionga, I le whamasino le whamasinonga mawalunga, fe pulea I Ambrose Roma, male tina I a Diana Roma, o se tamaitai lo ia. O tai lua na a o ina I le a onga Vaianga Beach School, pa solo mai I le Colisio Samoa, ma se o antu I le Universite, le papa I ngala, ma ia maua se scholarship na malanga tuai Wellington e le ma ona ai mo le tolu tau sanga na fai wina ia na tau mawhainga le stay Wellington ma ia mau le fai longa o fai ngoina le Bachelor of Arts to taliu mai samo nei ma whainga ruenga le mtanga ruenga o fai ngoina le Foreign Affairs mo le lua tu sanga muli ane to e malanga I le Wellington e lava ma whapena na whahau mai le fai longa le Bachelor of Laws. O le sauninga I le aso sa moli mawina I le awai o le whamsim sili, whamsino le whamsinonga mawalunga, whapea whamsinonga le whaitumalo, whapea ia whamsino le whamsinonga whalua maswafa. E sivia le lua sala wafe ta la, le whatupenga o se fōa ia le malo Australia, na tau awina mo le official komisino whainga panota. E tolu se fulu masini laptops, lua se fulu ia masini pueata po cameras, ono se fulu masini fingerprinting scanners na whapena na fōa ia le malo o Australia. O le nei fōa ina ta ua e le fionga na komisino whainga panota, a fionga tuia filolo John Stanley, o le awhe soso ni tele lea I le whaatinonga o ngā ruenga o lo whaasolo nei, I le toi resi talaina a toa lea o le tātou watunu. E sa mai le fōa ina ta ufo e le fionga I a tuia filolo, o lo whapena fōi o na fisoso ni mai le malo Australia e le whaatupenga, o le malanga tuitua le au whainga ruenga lo whapena na whaamautu I whale tali malo ma tau singa I vaenga ese, ai mai sau taanga le tutongi po rental cars o lo whapena na lato whaonga ina, mo le whaatinonga ngā ruenga o lo whaasolo ngā itua, o langono whaamwitai, na whapena na sa noa I eile whionga tuia filolo e tusai ma le fōa I tāua ale malo o Australia. Ua talusanga ina I luma le whamasinonga I lato o lo tua ia I le morianga o le ngaoia o vea matangata whainga ruenga. Le whamsinonga ina ia suia nisi o aia inga e tusai ma le tatala ina ia o I lato I tua. O stangata nuu mai le malo fiti, Navarro Nera, a toi ma nisi o tamaitai o le tātu nuu langi au tanga waia. Whapea pele pesite a keli o lantu talo sanga ina e tawala mai a lantu lo ia ina ia suia mai aso lo saini ai mai le aso lua ma le aso foreile ile na o le tasi le aso na o le aso foreile e saini ai I vai aso te tasi Natalia le whaamsinonga maa walunga le talo sanga e pio na tau ina mai e tawala mai a lantu lo ia ma wha maui nai le aso e tasi o le vai aso o le whapea nao na saini ai I ofiso leo leo. O la tolo fa penana tua ia e se lia I le lua se la wafe se tino I tupe ale compania le trade pack company au avea mi tangata whainga ruenga o loo tua ia ai I la tau. E toa tasi se tamaita ia le mawhai ona tu la I lea ntai au I luma le whaamsinonga o ia leo tama le Lupe Silva ma wapolo ina ia le whaamsinonga se tusi sai mo ia ina ia sa I lia matao fia ai e ta lia ila so sfuma leo no setema o le a su ina ai mau o le nei mata upu. Ua te ena e le whaamsinonga mawalunga, le talo sanga le fio anga o whenga, sa tu ina tu I le whaamsinonga mawalunga, le talo sanga ina ilo lantu te ena leo le fionga sa tiu simativa perese, mai lona ta fio le whaamsinonga po mata upu o lo whapenana fina winai I whanua e pe ona mai a whaia I le whaiunga a le whaamsinonga o whanua maswafa. O le tāle sanga li mwhai pule o whenga na whauru atu. Ina ua mai au na tu ina mai se polo inga le tu mau o le whaamsinonga mau alunga. Ina ia tāo fia le toi whaatino ino o la tō ngā ruenga. Se ia mai a tu langa I pe o na suesu ina nei I luma le whaamsinonga.
o I le ana fa vai lo le tal donu ngo fenga mo fa pena lo ona fa wa tu le la tu tal sanga e te e na ele fa msin sili mai lo na se e ma lo na ta mo fi o mata o polo fa pena na ye nei se fete na inga I va ma le fi o ngo le wa o le tuina mai e o le fa I unga le fa msno o te e na ele tal sanga le fi o ngo fenga wa va no ai lo ma le fa msin sili na te su e ina mata o po o lo I luma nei o le fa msno nga o se tasi o whamasino mai New Zealand sofa ya Jason Young me fionga lia va mata tua tangaloa sa penana na to so ina le tau sanga sa fa watu le fionga fenga o fa ilo se pe po fam talanga me mtanga rengo se fo maloloina le si tia pele o le finu Maryland o po le mano le tunu o lo fa penana afia ile fa ma yo lo fa be ia le namu po le dengue fever e pe na fa mawina le lua vai aso na se mawai atu nei le sa fa mawina le matanga ruenga e lua sa lau sifu ma leono le fa ila tunu lova penana a fia nga sanga sa dengue fever pe te yane le sa rosu ma le fa ma sino perila le na se mawai atu nei le fa penana fa mawina ai le si fa poponga I tolu suma le fa cases po ila tolu lova penana a fia nga sanga se ma u fa popo atu le fainu baron se mawai atu nei o le temi nei o la whapenana wha ngā solo ngā ruenga na matanga ruenga o hala le whanga ina o iwala au whapito o no whanga I le ngata wa o onga wa pia fwoi pisinisi mu kampani wha pia ia no whanga lo whapenana tunu te ia le matanga ruenga o lo o iai le hawa noe tautu fwoi namu ina ia te te entua le whama I lo whapenana wha ngā solo nei ma le tātou tala mune muli e se 2 miliona le whaatupenga o se fōwait sa whapenana whaatupe le malo au se tālia e tawala mai le mtanga ruenga o leo leo I le lato whainga paanga I se bloketi na whapena o na talo sanga ina ele ma e le mtanga ruenga o leo leo a Samoa le se whisoswa ni maya au se tālia o se vaenga o le whailonga ina o le se 15 tausanga o le whainga paanga le mtanga ruenga o leo leo Australia ma le malo Samoa te wala mai le mtanga ruenga o leo leo lea na fōwa ia inisio vaenga o masini pu e anta leo la whapena na whapipi ina I le taulanga o la amata I tu ina ai le tele o whaafita hauli ma sori ngā tula whono antua I ma whaavelawe tau ta amale a o whapena o na a ngā tulo tātou nuu mō tā penanga o le whono tele o mālo tau pulenga leo la tali mālo I Samoa I le masina o ke topa o le tausanga nei o le fionga le komisina le matanga ruenga o leo leo au paaulonga Tino Filipo na sao noe whaafitaia le mālo New Zealand tu sai ma le whaamama avenga ma le neipso swani tāua o le apeso swani sili lea I le whaatinonga o ngā ruenga le matanga ruenga o leo leo o se whapoponga le nā tātou tala I mero papenana te tupu I Samoa nei tawalunga I le nei vai yaso I le whamanatu le tātou whelua I fo I le nā vai yaso mua matu I le tualo to se fuma so manto wola lo tau auna neo ngana sāwea whaafetai tele le mai mo mai I le tautua ma le aunanga alau Samoa Entertainment